thini singabi nako ukwethu sabamhla sizobiza enkosini. Ngibabingelela bonke abathandekayo ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen. Bathandekayo ngisindisiwe. Ngiyamthanda uJesu kakhulu, igama lenkosi malibonke. Nami ngizizela ngijabulile ukuthi ngiphumelele ngize enkonzweni yomthandazo, ngoba imithandazo igugu lamakhola ilapha amandla atholwa khona. Igama lenkosi malibonke. Amen. Manje nami bathandekayo ngithinjwa ilokufaka i-Thanksgiving yakamkhulu uDlamini uma ekhuluma nge-deliverance, uma ethi insindiso yenye into, ngoba kunama-statements bese kufanele kube khona i-deliverance. Igama lenkosi malibonke. Manje bazalwane, angithi lana ku-deliverance, wena ngithi siyasindiswa, kodwa ngithi sekufuneka ukuze usizakale kube khona umuntu ozokufundisa ukuthi what is deliverance, ngoba umuzwa akhuluma ukuthi usindiswe, but you must be delivered from this. Amen. Manje ngiyacabanga ukuthi njengamadoda kuzosisiza kakhulu mhlawumbe lobufakazi bami be-deliverance, ukuthi manje-ke nathi singamadoda siyayidinga i-deliverance. Kweziningi izinto ezidinga ukuthi si-delivere kuzo. Amen. Manje-ke bazalwane, ngale ekhaya kukhona, angithi sifamily sibakamabuzi, so kukhona laba abasindisiwe, khona laba abangasindiswanga. Manje thina esindisiwe sayenza i-prayer meeting yokuthi uNkulunkulu deliver us from the sinanazelo sethu. Amen. Kuthi singamadoda siyadinga ukuthi-ke sike sitingene deep kule zinanazelo zethu, ngoba ezinye uma singasi-delivered kuzo ziyasilandelela. Amen. Angithi abantu bakamabuza kukhona lana abananazela bayasho mabuza mshengu kushabalala lokho ngalikamavuso kwangwa wena kasidaba silithulu wena wacedisa lo bese sebayakhuluma sekuthi wena ovala ngamakhanda wabantu, abanye bavala ngamahlahla. Yabona, that's violence. Manje sesiyahlangana ukuthi bakithi yazi lesinanazelo sasithanda ngeke sisitshintshe, mara manje thina sesindisiwe. Lama-line lawa afuneke siwenqe lawo, asikhulume lokhu right, mara lawo e-violence ayasihlupha, ngoba uyobonela abafowethu nabalwa, uma alwa nomuntu athi yena, hey, phela ungibheke kahle mina ngivali ngamahlahla, mina ngivala ngekhanda lomuntu, ngizalisusa lekhanda. Besinobaba omncane wethu lokuthi nakalwa vele nakaphethe induku akafune enye into emzimbeni, ushaya ikhanda lo muntu. Manje yabona lento ngithi is in the bloodline, isemzimbeni yawo, isemzimbeni wakhe ukuthi kufuneke avale ngekhanda lomuntu. Ubethanda impi alwa nje vele khona labafowethu abanye vele bayalwa nje, ubone babe proud ngalento, ubone ukuthi lento le mani ngikhumbula khona nomunye umfowethu naye bekasindisiwe, mara-ke lento lokhu imlandele lokhu alwa nakalo lokho usithanda lesinanazelo sasihlangana thina si-5 sithi asisangeni lapho, asisasikhulumi nokusikhuluma leso kuvala ngamakhanda abantu, we are delivered from that. And since then noma sesemhlanganeni naye, noma semhlanganeni akasabi nokulwa, ngoba bekakuthanda ukulwa, bekangavumelani nabo. Yabona nje sibesebenza ukuthi athanda ukulwa nje. Manje ngisho ukuthi nathi madoda khona ezinye izinanazelo zethu sesindiswe, mos nasindiswe sisalandelelane le-bloodline, le-generational curse. Ezinye ziyi-curse, uyasiza ukuthi hayi mana mina ngumntwana kaNkulunkulu, lesi hayi angisaqualify ukusikhuluma ngowami umlomo, I am blessed. Amen. Manje thina sesizakala sathi hayi asi, and manje yazi bazalwane, hayi way back before COVID nasihlangana senza le meeting, and manje sesiyabona ukuthi we have peace, sine-peace. Ngoba manje yazi nazalo bakithi they go a long way. They go a long way. Now landela ukuthi kuze kanjani kuthiwe uyabona ukuthi no,
I don't want to associate myself nalokhu. Yes, it's my family, mara mina sengisindisiwe. I need deliverance kulezi zinto lezi. Amen. Ngisho ukuthi ke madoda kuyafuna kona sithi sihlale phansi izinanezelo zethu sijekile yabona. Njengale sethi khona siyathukana sikhipha inhlamba. Mina ngumzalwane mina ngisaye enhlambeni. Ngiyastilitha. Amen. So ngaleke sesingama group ayi2. Laba abasindisiwe nabananazela bathi. Laba abangasindiswa basibiza sonke inhlamba neviolence nako konke. So ngisho ukuthi ke uNkulunkulu wangisiza bazala nami ungideliverile ekusinanazelo sasekhaya. Umntwana kaNkulunkulu usindise angiz associate naso. Yes, ifamily yasekhaya mana sekukhulunywa. Amen. Njeke bazalwane, njengoba sisemthandazweni ekuseni. Njengoba sonke sikhona la bazalwane. uNkulunkulu uma asibheka ubheka amathulusi wakhe inside the toolbox. Amen. Amathulusi angithi ahlukile bazalwane, amasayizisi akhona akafani. Akhona ama-tools akhona ukungena ku-toolbox. Kukhona amanye ama-tools akakhona ukungena ku-toolbox, kufuneka ahlale e-storeroom. Amen. Njengepiki ngeke ipiki ukhona ukulifaka ku-toolbox. Isaha funeka uyilengise lapha ku-storeroom ukuthi ikwazi ukuhlala kahle, bese kuba khona lawa amanye-ke. Amen. Manje okubalulekile lokuthi bazalwane njengoba singabantwana bakaNkulunkulu sizazi ukuthi manje mina ngihlobo lwethulusi. Amen. And there's no way bazalwane ama-tools can reject each other. Asifundeni izwi lenkosi bazalwane 1 Corinthians 12. Siqale lapha ku-14. Sifike up to 26 osifundelayo. Qala lapha ku-verse 14 kuya ku-26 just ukuze sikwazi ukuthola i-background yokubaluleka ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu sisebenzisane, ukuthi sithandazele ukuthi nasebandleni uNkulunkulu ayiphumelelise indaba yokuthi si-understand ukuthi thina singama-tools inside the toolbox. Phela mama sifundele sikwazi ukufunda njengayizolo. 1 Corinthians 12 siqala ku-14 to 26.
sicelo baba uDlamini asibonge. uJesu wami uyaphila mina ngiyokwesabantoni na uJesu wami ngina uyaphila mina ngiyakwesabantoni na. Babe wethu lonamandla onke, livi lakho leli babe kuseni, siyabonga Nkosi ukuthi silive. uJesu wathi uSathane, umuntu ngephile ngesinkwa sodwala, yapha uyawatsinga nemavi navela emlonyeni kaNkulunkulu. Lali-ke Nkosi lingumuthi ekuphileni kwethu Nkosi, lisibane livi lakho Nkosi lonalo akahambe bomnyameni. Babe wethu longcwele, siyacela Nkosi nalamhla ukhanyise etinhlitiyweni ngalo, sithole mandla lamasha, kuhamba kwethu Nkosi kuguquke. Siyabonga Nkosi, khuluma igama likaJesu Kristu, amen. Siyabonga abathandekayo. Ngithanda ukurelate i-toolbox kanye nalezi esithole. Siyaza ukuthi lana ezwini liyachaza ukuthi manje ama-body parts afunctiona kanjani. Ayikho i-body part engathi kwenye angukudingi. Ilisa likwazi ukuthi enyaweni angikufuni, inyawo likwazi ukuthi esandleni angikufuni. Konke kunomsebenzi wayo. The only thing into ebalulekile ukuthi manje lama parts lawo aya-understanda ukuthi le part le iyenza le, le part le iyenza le, le part le iyenza le. So there is that proper coordination emzimbeni. Amen. Nasemandleni bazalwane, njengoba sikhona sinje, umuntu nomuntu kubalulekile ukuthi azi ukuthi udlala yiphi role, azi ukuthi uyiphi ithuluzi. Igama leNkosi malibonga. Yabona nawubheka i-toolbox bazalwane, ubona kuna different types of tools inside the toolbox. Manje angithi le minyango lena bazalwane, nasingena emnyango, uma umnyango sewusevisi ngokuhamba kwesikhathi, nawuvula uyenza isqueaky sound uthi qwi, nawuvala uthi qwi. Singathi nasihlezi somara umuntu nakangena sizoza ukuthi kunomuntu ongenayo lapha emuva ngenxa yale squeaky sound, ukuthi lo mnyango lo kune-friction, udinga uku-oyilwa. Amen. Manje emandleni kubalulekile ukuthi uNkulunkulu asivusele abazalwane nalabo abakhohliwe ukuthi bayile nto lo bavuke baphaphame. Siyabadinga abazalwane abayi-oil yebandla. Sidinga abazalwane abazoba yi-oil yebandla. Abantu abazothi nabezwa ukuthi kuba nomsindo bavele bakwazi uku-attenda masinyane. Kungalokhu kuba nalesiphikisano, kuba khona lezi zinto eziloku ziphazamisa. Ngoba abazalwane, uma sinabazalwane abayi-oil yebandla, yazi ebandleni kuyathula, akubi nomsindo. Ngoba siyazi ukuthi ukhona umzalwane oyi-oil, uthi vele nje nakuqala le-sound athi. Yabona ibandla likhe lishayikeke kwesinye isikhathi, kube khona okunye ukuthi masekudinga kube khona lawo ma-prayer warriors lawo ayi-oil yebandla, azokwazi ukubamba i-situation ukuthi ayikhona kungabanga umsindo. Kungathi into incane bese yona seyiba i-blow out of proportion. Kodwa ngenxa yokuthi bakhona abazalwane abayi-oil yebandla, uzawuthula ukuthi du. Amen. And abazalwane laba abafunctiona njengo-oil ebandleni bayalisiza nebandla ukuthi manje kungabikho umsindo, kungabikho ukushayisana. Yabona mosi, angithi yabona njengemoto nayihamba kune-oil phakathi ku-engine. So once le oil ingaphela la akusalungi. Amen. So ebandleni siyadinga abazalwane ukuthi siba-identify labazalwane, sibathandaze abazalwane, akube khona abantu abafunctiona njenge-oil nakule toolbox. Ngoba i-toolbox kaNkulunkulu le, njengoba sikhona la omunye nomunye uyithule selithile, uyi-specific tool ufuneka enze umsebenzi othile. Igama leNkosi malibonge bathandekayo, amen. Manje-ke bazalwane, kukhona nabazalwane uNkulunkulu asibusise ngabo okufuneka babe khona ebandleni.
abazalwane abayihama. Siyabadinga abazalwane abangamahama ebandleni. Nawubheka i-function yahama, ihama ukukhipha lama-nails, abantu njengalezi ezikroba ukhipha lama-nails aseyaqala ukuba loose noma ama-nails angasi-right. Ihama ukushayela ukuthi manje amaplanka or something ukuthi ibe tight. Amen. Sidinga abazalwane abazoba ngamahama. Sidinga abazalwane abazonokha izinto zenkonzo, izinto zikaNkulunkulu kithina ebandleni, bazishayele ukuthi si-understand. Yabona njengalana enkonzweni siyawadinga abazalwane abangamahama, abazalwane abazokwazi ukusifundisa ama-principles are-correct weBhayibheli. So we need those people abazokwazi ukudrive the nail ukuthi ingene kahle lana enkonzweni. Bazalwane, uNkulunkulu akasisize ukuthi manje-ke sibe nawo ama-leaders azokwazi ukuthi nakadrive i-nail eplankeni bangaphindi bayikhiphe. Ukhona na ufuna ukuhlanganisa amaplanka oyakha, ushayele i-nail ingene wabambe lamaplanka, the next thing soyabuya futhi so ukhipha the very same nail ebambe lamaplanka, bona amaplanka azohlukana. So siyadinga lana enkonzweni ukuthi-ke sibe nama-leaders. Umuntu angasisizi in a positive way, sisizakala ukuthi lokho asesizakele sekakhiphe yonke lento asisize ngayo. So manje sidinga abantu bazalwane abazoba ihama. They must drive sense into our heads. Basisize spiritually. Sebasisizile spiritually, uNkulunkulu asisize ukuthi bangaphindi badilize lokho abakwakhile. Angithi mosiyazi niyazi njengalana enkonzweni bazalwane. So kufuna ukuthi manje sibe vigilant. Sinabavangeli. Yabona abavangeli bakhuthayo basisiza siphenduke. Angahlala isikhathi endaweni, wenze reverse lokubeka kwenza. Amen. That is why uma ubheka istructure se-Assemblies of God, umvangeli yabona kulala abavangeli bangahlali emabandleni. Uma sekaqedile 3 months uyahamba udlulela phambili, uyoshaya phambili. Ngoba angahlala la lokhu beka kwakho yakudiliza futhi. Angithi seyiphelile iministry yakhe. Ministry umvangeli is very short bazalwane. So kudinga ukuthi manje-ke senze sure no-RCC wethu uma ngabe uyadeploya or u-executive uthumela mara funeke bamhlole ukuthi ungumvangeli, uthishara, uyini lo muntu. Akazohlala 3 years ebandleni. Uyothola bokuna 100 yabantu by the time ahamba kube sekusele 20 because yabona simisplacile. Uyi-misfit la besimfake khona. So kubalulekile ukuthi-ke sibe nabazalwane abangamahama abazokwazi ukuthi-ke balisize kahle ibandla lihambe kahle. Manje-ke bazalwane kokunye siyabadinga nabazalwane. Angithi yabona lapha ku-toolbox kune-scrubbing brush. Siyabadinga abazalwane ebandleni abazoba ama-scrubbing brush abazosusa lama-stains. Yabona uma uthi uyaklina phansi na uklina kungaklineki, so kufuna i-scrubbing brush. And ama-scrubbing brush ahlukile. Khona lawa eplastic, khona lawa wenziwe ngewood, kube khona lawa ayenziwe nge-steel. So we need abazalwane abazoba ngama-scrubbing brush ukuze ibandla lakheke. Khona ezinye izinto ezirong ezakhekile okufuneka zisuke, and angeke zisuke lula. Angeke uzisuse nge-scrubbing brush eplastic, sezifuna i-steel. Amen. So ebandleni siyalidinga lelo thulusi lelo bazalwane ukuthi ayikhona uNkulunkulu sivusele nasi i-stain asikwazi ukusuka. Awuvuse i-scrubbing brush se-steel ukuthi sikwazi ukudilana nayo into ngoba naku lo kuyasilandelela. It's a challenge. Igama lenkosi malibonga bazalwane. Manje i-scrubbing brush into engiyithandayo lapha enkonzweni ethi kunoma mfundisi sithola umfundisi omusha manje lapha ku-worship team, hey esihlubeka. Yazi unabantu abaculayo lapho ubona ukuthi uDlawez abaqualify lapha. And manje-ke abanye yabona ngithi thina ngabazalwane kuba khona isikhathi sisabe
ukhuluma ezinye izinto ngenxa yokuthi uzathi uyakhuluma bese lo muntu uyakhubeka sewuya-backslide and what sekufuneka manje umuntu uzoyenza lento leyo once iphumelele. Bakwafika omunye umbamfundisi i-scrubbing brush sangempela, wathi nakafika nakabheka wahlalahlala within 3 months wabe sekaklinile lapho ku-worship team, wabe sekacala i-worship team e-right. Nalabantu laba beba-controversial lapho wabasusa, and akabasusa zange kube nomsindo. Yabona mazalwane, kwathula vele wonke umuntu wa-understanda ukuthi yes fanele vele live. So yabona, kodwa uma ngabe bokwenza omunye umuntu bekuzoba nomsindo kuthi yani judgmental abantwana bedodana, but kwavela lo muntu vele uNkulunkulu ambekile ukuthi leli thulusi lami le-scrubbing brush akakline lapho, iyaklineka i-worship team yethu. Manje uyabona nabantu laba abaqhulayo ubona ukuthi noma mfundisi naye is part of the worship team, so izinto sezihamba kahle kuba mnandi enkonzweni. Yabona manje basila worship team bazalana kuyahlupha bona vele kufuneka siba-scrutinize labantu abalapha, kutholakala umzalwane ozokwazi ukubabuka and nomuntu uNkulunkulu amgcobile ukuthi azilungisa leya nto le, leya nto ijikile. Ngoba kunalabantu abangakwazi ukukhuluma ukuthi athi umuntu asihlabelelisa mara at the same time i-language yakhe is not refined, akhulumi kahle nje. Yabona ukuthi lo muntu lo ufuna i-scrubbing brush, ufuna umuntu ozomsusa. Manje i-scrubbing brush siyasiza bazalwane, ngoba manje siyakwazi nokususa ne-rust ensimbini. Yabona wathatha i-brush le-plastic ukuthi ususe i-rust, funa le-steel scrubbing brush. Kunezinto ezize zirastile enkonzweni lokhu zibambelele azikhona ukusuka, funeke zisuke, kudingeka umzalwane ozoziconda oyi-steel scrubbing brush asuse le-rust. Ngoba maningi ama-rust akhona enkonzweni, ziningi izinto ezibambelele ezingasi-right okumele zisuke. Igama lenkosi malibonga. Kodwa sefuna ukuthi thina njengabantu uNkulunkulu asivusele ukuthi uNkulunkulu loluzivusele amathulusi azokwazi ukuthi inkonzo yethu ibe stable, ithi ukuhlala kahle. Ebandleni bazalwane siyadinga ukuthi uNkulunkulu asivusele. Yabona wonke la mathulusi ayadingana enza umsebenzi. Uyazi kunabazalanwa okufuna thina ngale sibiza ukuthi i-spirit level, sithanda nge-Afrikaans ngala ngithi siyifundele isibhulu, sibiza ukuthi esavaterpas optimir. Yabona i-vaterpas uyibeke emirini kanje, izokutshela ukuthi lo miri utshekile or lo miri wenze njani. So thina we believe ukuthi manje yabona sibiza ngokuthi manje umzalwane uyi-vaterpas, yilo muntu ozokwazi ukudetermine i-spirit level sebandla. Ngoba ngithi i-spirit level naw sibeka kanje, siyakutshela mos le bhabhule lapha phakathi nayitsheke kanje kusho ukuthi i-level ayisi-right, itshekele this side naye kanje, kodwa naye in the middle yathi kusho ukuthi ku-straight. So siyadinga nabazalwane abazoba ngama-spirit level, abazolibona ibandla ukuthi manje i-level ethi akamoya it's very low, bakwazi uku-consult leadership. Hayi asingeneni ku-fasting khona okungasahambi kahle, uNkulunkulu ukhulume nathi kunaloku siyacela. Bese ibandla-ke yoba i-leadership siyakwazi ukubona ilalele le message, bese siyangena-ke ku-fasting, prayer and fasting ukuze ibandla lethu ibe right. Ngoba ngeke silunge bazalwane ngaphandle komthandazo. Umthandazo yiwona osiphendulelayo, umthandazo yiwona oyigugu lethu, yiwona osenzela izimanga. Amen. Now kuyadinga ukuthi njengabazalwane sizazi ukuthi umuntu nomuntu uyiliphi ithulusi. Andike bathandekayo, amathulusi nakasebenza akukho ithulusi eli-useless. Amen. Uma kusebenza bohama, kusebenza bo-screwdriver, i-sledge hammer lesi esihlele sithanga lamadwala akusho ukuthi si-useless, ukuthi isikhathi saka-sledge hammer asikafiki. U-sledge hammer ka-relaxe. Amen. Ngesikhathi sakhe sokukhona izinto kufuneka ezophahlaza ezi-wrong ezikhona enkonzweni. Manje kubalulekile ukuthi-ke ebandleni kube khona lokho kusebenzisana, kube khona lokuthi manje ibandla lifunctione kahle ngendlela e-correct.
Ngoba-ke bazalwane, uma ebandleni uNkulunkulu angeke asivusele ama-spiritual tools, ibandla lethu lizohlangahlangana. Ebandleni sizoba nenkinga. Amen. Now, angithi emabandleni siyabona nasithi abanje i-youth abanye abantu abasha bethi bayahlupha babudube le department yethu le. Abona la enkonzweni bazalwane, umoya wama-homosexuals sibambile. Ngiyabona ukuthi nomoya uzile labantwana bethu abasa-behaviors. And bazalwane, akusiwo wonke umuntu ongasiza labantwana. uNkulunkulu ufuneka asivusela umuntu ozoba i-spiritual tool, a-sledgehammer ozoshaya lento. Amen. Ngoba i-aim ukuthi funeka sibazuze babuye ku-normal life, not le mpilo abayiphilayo. Manje sekudinga ukuthi-ke sithanda uNkulunkulu sincede. Uyabona njengoba sesithaba nje manje ku-pass over, hey bobona labantu. And manje, they group themselves. And manje noma ufuna ukukhuluma ukuthi hey ningahambi together ningayolala ndawonye lwadwa uyabona ukuthi ngoba uyazi ukuthi nabo lala ayikho into enormal enzekayo. Wona zithi baba uNkolisi asaphila, ngiyakhumbula ukho wasivuse ebusuku ubheda lapha enkonzweni. Labantwana lo moya baloku baphithizela bafuna ukuphunya nezimvubu yofaka i-order. Isho ukuthi-ke bazalwane, uNkulunkulu asisize, siyabadinga abazalwane abazokwazi ukuthi manje uNkulunkulu abagcobe badile nalento, ukuze singalimazi nabazali, singalimazani, kodwa siyenze kahle. Bona mfundisi, senzeke kahle, ikhuzwe kahle. Ngoba manje into nayikhuza umuntu akumoya iba right. Mara nje ufuna ukuyishaya nje yes, sinebandlu ngalisplit. Ngoba ngithi nabazali abanye abafana abakuthi mosuzalwa so what yabona izinto lezi. Bayabona ukuthi sokufuna ukuthi vele kutholakala abazalwane, uNkulunkulu azosiza ngabo ukuthi manje silingise le ndaba. So we need abantu uNkulunkulu azobagcoba ukuthi nina this is your target, get rid of this east. Na imvubele endala seyivukele ibandla, igama lenkosi malibonga. Manje-ke bathandayo, thina njengabantwana bakaNkulunkulu kubalulekile ukuthi ama-organize angabi ngama-lonely bird, nabafundi sebengaba-lonely bird, abazalwane bathole badudu ngalezi zinto ezenzekayo la. uNkulunkulu akazivusela ama-organize lakakhuza lezinto ezizonke ezenziwa yi-youth nge-marriage procedure. Nabazalwane abanye abakhulume nabo bafakazi, bangayivumeli le nto erong eseyenzeka. Akusi-right bazalwane ukuthi senze abafundisi bethu ama-rubber stamp. Sibazi labantwana ukuthi laba siyababona futhi nasebusuku siyababona, uyabathola nasemall. The next thing sebazophakanyiswa la ukuthi manje laba-ke bathembise umshado. No, angithi besibabona sifuneke sivimbe le nto before ichubekela phambili, ngoba ivangeli lethu liyangcola bazalwane. Umuntu ongahambisani ne-marriage procedure yethu then akakhululeke akaye la aye khona ayongena lapho. But I've learned a lesson ukuthi abona abantwana abasidelelayo bazalwane bangena ngale ndlela yabo kule marriage procedure balokhu bakhuzwa bangakhuzeki, umshado yaba yi-last. Ngiyacabanga nani nabo emabandleni ayi-last uma bahleli for 3 years. Ngoba manje angithi bathi sebahleli le nto seyavuka kulowo munye beyangathembekanga. Ngoba manje abona ne-foundation umshado wabo ine-crack, yenzeka le crack seyivuleka kakhulu. But that is why. And afuneka sibe nesibindi bazalwane, nakuzophakanyiswa umuntu etshekile ebandleni, uNkulunkulu asivusele abazalwane abazoba brave ukuthi hayi lona umshado akwazi ukuchubeka.
because of 1, 2. As long as the evidence, approach the pastor. Amen. Amen. Singamathuluzi wakaNkulunkulu. Ithuluzi alisebenzi. Ithuluzi alisebenzi bazalwane. Ithuluzi alisebenzi. Angeke kulunge bazalwane. Uma kufanele umuntu abe i-crowbar, abe i-crowbar. Nakufuneka kube i-sledgehammer, iba i-sledgehammer. Nakufuneka kube izembe, iba izembe. Izembe nalibeke la lingekho umuntu oliphethe bazalwane nalisho lutho. Ngayithi izembe kuzobona ukuthi lizofunction afuneka kube ne-handler, umuntu alibambe bese uyalisebenzisa. So kunezinto uNkulunkulu asiphathise zona okufanele sizisebenzise but nasingazisebenzisi bazalwane. And ukwabona ukuthi uma ngabe uNkulunkulu ukuphathise something khona into ofuneka uyikhuluma or uyikhuze. Bese uyathula. Awubi ne-peace. Awubi ne-peace. Iyabuhlupha leyo. So ugcine uvusa umfundisi ngabona mfundisi. Angikhona ukulala. Naku. So asibeni alert bazalwane. Asibeni alert bazalwane. Si-protecte le nkonzo, si-protecte nevangeli. Ngoba ivangeli lithi selehlazisa. You see? Thina besaziwa njengamasambula ukuthi ke umshado yethu i-very clean. Abantu bethu nabashada abantu bashada ba-clean because of the procedure elandelwayo. But lena ama-shortcut ukhona-ke nalena seyikhona-ke bazalwane. Angithi ubu-witness bethu njengabazalwane. Ukhona le mshado le-Aaron echubekayo because umuntu uze nembuzo wafika wayibeka la duze kwe-spiritual leader uvumela lo muntu. Angithi nalana emshadweni sekhona nemshado echekile ne-bribery. Kwenzeke ukuthi lo akuhambi kahle mara because of i-bribery iyachubeka. Amen. And so ikhona imishado bazalwane nazo kufuneka si-boycott. Noma ingagrace enkonzweni mara ngithi siyayazi ukuthi le akusiyo sawuboycott asiyo. Shine silent resistance. Funa ukuthi qhubeka. Bese-ke ebandleni bazalwane kuba khona bazalwane okufuneka babe ngama-sandpaper. Ngithi sandpaper kukhona i-rough khona soft. Labo kufuneka basofnishe lama-rough edges. Khona lama-rough edges okufuneka manje asofnishe. Kudingeka lama-spiritual sandpaper bazalwane abazokwazi ukuthi balungise izinto. Uma izinto seziqala ukuba rough enkonzweni bese bona bayenza ukuthi manje-ke uhambeke. Yabona iplanka nale rough noma ulibamba so alisiright. So sekudingeka i-sandpaper ezoyenza ukuthi libe smooth. Kunabazalwane okufuneka manje babe ngama-sandpaper ebandleni. Abakwazi ukuzothulisa izinto. Abakwazi ucreate peace babe ngama-sandpaper. Nabe yabonakala ukuthi kuyaphithizela babe ngama-sandpapers. Yini into ezosiza ukuthi bazalwane lendlela yethu sihloniphe, lendlela yethu esiqhuba ngayo abantu babe proud njengoba besi-proud. Yabona abazalwane bethu ama-forefathers wethu we love the way we do it. Mara uyabona lento leyo seyihamba iyancipha. La into ezosiza bazalwane ukuthi sibuyele enkosini sithandaze uNkulunkulu sicela usivusele abantu ababrave abazokwazi ukumela lo msebenzi. Sivusela abantu abazoba ngamathuluzi abangeke babe shameful, abangeke bathenga ubuso bomuntu, abazolwa. Lapha eBhayibhelini bazalwane kukhulunywa ngamaqhawe kaDavid. Kuthiwa ubonile iqhawe bathi u-Eliza. Kuthiwa u-Eliza alwa namafilisti adefend uDavid. Kuthiwa manje bazalwane u-Eliza wayebamba umkhonto kanje alwa. Uma alwa laba ama-Israelites abaleka bamshiya ayi-1 azange abaleke u-Eliza iqhawe likaDavid. Wachubeka nempi wayidudula kuthiwa isandla sakhe saze sanamathela la. Isandla sakhe nomkhonto kwaba yinto eyi-1 kwangathi kuba yi-solid iron. Umkhonto azange uphunyuke.
loku alwa kuthi nakathi uthena kasala nje nasekaqedi kuleli zitha laba ababalekile sebayabuya ke leso sikhathi umile yena bekalimpi ayi-1 so sesidinga ukuthi kube njalo bazalwane noma abantu bangashiya kodwa thina silimele iqiniso asubamba umkhonto la ubukhali ngakhona subamba umkhonto silwele ibandla lethu this is our church le ibandla lethu leli this is our heritage si-inherite ifa sishwelele efa leli singavumi umuntu ezovele alidunge esikhona sibhekile amazi singasakwazi ukuwaphuza no we can't that is why njengoba sisiso uNkulunkulu akasivusa omunye nomunye adlala irole yakhe omunye nomunye adlala iphathi yakhe ukuthi ibandla lethu libe preserved amen khumbule bazalwane nabona angithi manje nabona sonke lana sesi-18 sesi-above 20 and abantwana bethu aba-less than 20 abekhona amen sino-Sunday school so funeka nabafika bayithole le nto isese-right njengoba nathi sayithola i-right funeke siyishiye isese-right bazalwane singacompromise must not compromise makuwumthandazo wethu singacompromise bazalwane ungamane usaluyi-1 entweni kunokuthi uvumele into wrong uzama ukuplease abantu let us not compromise singacompromise ivangeli singacompromise the way of doing things so ukuze keke kuhambeke kahle kudungeka wonke umuntu azazi ukuthi uyibhithulusi wonke umuntu azi-identify ngiyibhithulusi athandaza uNkulunkulu mina ungilethele endlane enkozweni kufuneke ngiyenzeni yini into kufuneke ngiyenze ngiliphi uhlobo lwethulusi ngabe ngichisele ngoba futhi siyabafuna namachisele enkonzweni siyabadinga abazalwane abazobehave njengamachisele baye ngama-spiritual chisel siyabadinga bazalwane abazoba yiplaya kineptanga yabona ikineptanga unqamula nangabe khona nje into okubonakalayo ukuthi loku ibambile ayikwazi lokhu kufuneka uthathe iplaya unqamule phele lokho so kunama-spirits akhona adinga iplaya bazalwane unqamule leyo nto leyo kudingeka umzalwane and yazi bazalwane uma uNkulunkulu amgcobile umzalwane enza into akubunomsindo nawe yenza isuka nangabe ukhona ulingisayo awufuna ukwenza njengobani kanti akagcotshelanga lokho leyo ke izosibangela i-chaos that is why kudinga ukuthi sizazi ukuthi uNkulunkulu ungibizeleni uNkulunkulu what is my role njengoba ngikhona la ngoba akekho umuntu ozele ukuba ukuhlala nje bazalwane sonke sinomsebenzi ofuneka siwenze esitanda John sisekoteni uyazi ukuthi bazalwane ubona ukuthi siyadingana yabona njengoba sisimati kangaka si-right siyakhonza and yabona kwesinye isikhathi lama-toilet lawa aduze ne-church hall ayahlupha nasekablockile is a problem ngoba azoflowela inside the house nawe siyakhonza kuba ne-toilet eliblockile and sikhona sifake nama-timer asina-experience yoku-unblock i-toilet yini into kufuneke manje yenzeke so kufuneke manje siyofuna bathi labafana hayi bobaba kukhona labafana laba balanda omunye ubaba nje omunye uyabona osigcokele nje umuntu nje bathi unalamadrada nangathwala amadrada loku-unblock nasingawathola thina singakwazi ukunisiza la enkonzweni nethi manje sinamadrada and labafana abafana singabanaki dokubanaka yabona bane-experience yoku-unblock i-toilet ngoba nazi seliyi-problem sokufuneka ukutholakala lezi nsimbi and abafana bayazi ukuthi amanzi lakaphuma la afuneke ngiye ngale mina funeke ngiyolisihlahla ngale i-toilet ukuthi lingabhlokhi ukuze la kubhlokhe khona ukwazi ukuhamba so enkonzweni siyadingana bazalwane lama-expertise esinawo siyawadinga enkonzweni angeke sizazi zonke izinto uyabona njengoba ngime la nangathi ngiyehla lezi tipsini kudabuka ibhruku angikwazi ukuthunga mina so funeka sithole umama ngithi wadlana enkonzweni ukwazi ukuthunga amen bazalwane
umuntu nomuntu uyithulusi uNkulunkulu amplante ku wonke umuntu ufuneka azazi ukuthi mina ngena la, mina ngena la, mina ngena la. Igama lenkosi malibonga. Ubaba Shabalala uFred ngilanga silapha eFosloras. I think besizoba ne-meeting ye-youth. Mine ayibekhona besize naye angithi sisuka from Mpumalanga size nabo RCC njalo naSouza naye. Uyazi ukuthi uNkulunkulu bazalana abantu bakhe uyakwazi ukubasetha. Angithi ukubonela lenkonzo khona ezinye izilimi ezicontroversial. Ubona ukuthi lezi zilimi lezi musazisisi indawo lezi. Akukho nomuntu ozihumushayo. Lokhu uphikelele ubabushabalala wavele wasukuma enkonzweni. Angithi besiyenza sleepover ku Sunday. Wavele wathi shut up. Wathula wathi do. Mwana uNkulunkulu bekamgcobile kule mkhosi. Mana ngabe kuvela umunye, yibe usibangela umsindo ukuthi hayi kushuthi uba mabuza akana moya mana ngumuntu ukhuluma ngizwi mushuthi une jealous la. Mara kuyadinga ukuthi sithole abantu abazofaka iorder ebandleni. Kuyadinga bazalwane. Amen. Abona njengenkonzo endumiso. Kuyadinga lethu sayi bazalwane bakhetha ama-elder. Angithi kuthiwa ama-elder abantu ababheke izinto ezi-spiritual. And that is why ama-elder vele nawo funeke athandaze ngempela. Ngoba asikwazi ukuzodumisela amadimoni enkonzweni. Funeka bakwazi uku-identify ukuthi hayi le ndumiso le is not real. Lena performance. Amen. Phela bazalwane bonisetepela nenkonzo nama-elder. They must do that job. Umfundisi azihlalele yabona. Angithi manje akayenze le job umfundisi soyahamba kuyoduduza leyo mzalwane somfake eorder. That is why angithi-ke abafundisi abanqume ebandleni. Nquma amadoda. Nakaqeda ukumnquma umuntu amadoda, so umfundisi soyaya-ke umfundisi yomduduza ukuthi this is not the end of the world. There's still life. Dumisa lana la. So nalana-ke bazalwane nasidumisa kuyadinga ukuthi manje singamadoda suggest amadoda abe vigilant. Enkonzweni asikhonza bazalwane. Uma kuzoba ngoba umkapilo nakeze azokhetha ama-elder likithi. Uthi manje nabona amadoda nakhonza enkonzweni. Kufanele nihlale nge-order. Ningahlali nje sinoma kanjani. Uthi manje kufanele kube khona abantu abazohlala duze nomfundisi bamprotect. Abanye kufanele bahlale in the middle. Abanye bahlalele emuva. Uthi lokho senzele ukuthi-ke laba basemuva uma kudunyiswa phela kukhona abantu abanye benza izinto ezenzakusileyo uthola ukuthi umuntu unedimoni lokhu uyashika-shika njengenyoka. So that person must be easily identified. Uma sihleli sonke la phambili ubani ozowabona lokho. So kudinga ukuthi kube khona abantu abanemuva abazothi nasebabona bese bamphuthuma lo muntu loyo. Sebakwazi ukuphumelela ngaphandle bese bayamthandazela akwazi ukuba delivered. So izinto kufanele ukuthi thina bazalwane sisete kahle sazi ukuthi sihlobula into amathuluzi. Inkonzo ukufaka i-elder, inkonzo ukufaka i-order ebandleni bazalwane akusima-elders kuphela. Ama-elders akuthi angithi bakhethiwe. So thina amadoda we support them. Madikoni nathi ama-general men siyabasupport ukuthi nabenza lokhu we support them ukuze umsebenzi kaNkulunkulu lube. Ngoba ngaphandle kwaloko bazalwane nabo labantwana benkosi nasingabasizi singabasupport bazogula. Angeke bayenze everything. Bayidinga isupport yethu. Amen. uNkulunkulu asakasivusela abantu abangamathulusi ama-spiritual tools azofaka i-order ebandleni basuse zonke lezi zinto eziphazamisayo. Let's support them bazalwane. Singalwi nabo. Singalwi ne-gift yabo. Amen. Yabona abazalwane abanele gift yokudiscern ama-spirit. They are having it tough emabandleni. Ngoba nje kubonakala kwangathi hayi uma ngabe soyakhuza nje kubonakala ngathi uzenza ngcono and what. You must defend those people. Akasebenzisa i-gift yakhe ebandleni funeka kube ne-order. Ngabikho izinto ezingcolile. Ngabikho into ezingcolile bazalwane. So uNkulunkulu akasize bazalwane sibe yi-toolbox
relevant to the situation. Sibe i-toolbox correct spiritual standard. Ukuthi ibandla lethu lingangenelwa izinto. Amen. Ukuthi ibandla lethu lingabibikho. Bazalwane. Mina ngiyanicela madoda. Mhlawumbe ngabe sathina kahle. Kusakunabazalwane abathanda ukusebenzisa i-oil. Umuntu langabe ufuna ukusebenzisa i-oil akayisebenzise kahle la enkonzweni no. Nawana ukuthatha ama-rules of procedure ngale ekuqaleni kubhaliwe things commonly believed among us. Kulistiwe lezi. Akukho la kukhulunywa nge-anointing oil. Assemblies of God asisebenzisi anointing oil. Ngisho noma that is why noma nangabe semshadweni si-invite you lokuloku uyofaka ikhanda lakho labantu bathi ba-anoint. I don't do that. Ngokwesi sikhathi uzofaka ikhanda loku banibeka izandla kanti bakufaka amafutha webhubezi. Sibuya sobuya le nkonzweni loku lona nathi nasemhlanganweni uyalwa wena uvuka umoya webhubezi. Kunenye program kuthiwa ama-bishops 157 ngani. Kunomunye umama uyakhala ukuthi wathi aqotshwa senkonzweni kanti bamgoba ngamafutha webhabhuni. And wabona ngebehavior yakhe bakule behavior. That is why bazalwane. The Assemblies of God is a smart church. Angithi siyafundiswa la ukuthi akusiwo wonke umuntu ofuneka beke umuntu izandla. And asifaka amakhanda wonke umuntu. Bazalwane. Umoya uyatransfereka bazalwane. So kukhona abantu uNkulunkulu asixolele wona. Okufuneka babheke lezi zinto ukuthi mabuza you don't qualify. Ukwabona nakuthandazela ukuvela umuntu lo ongamjwayelanga uzobeka abantu izandla ubani. Uqale nini? Akusiwo wonke umuntu bazalwane. Kama lenkosi malibonga. Sivuselela umsebenzi la ngithi back to the basics. Sibeleni kuma basics wethu bazalwane. uNkulunkulu akazivusela abazalwane aba-relevant abazoba ngamathulusi. Umuntu nomuntu abe yithulusi eli-relevant. Amathulusi angacompete. I-screwdriver singacompete ne-plier, singacompete ne-spirit level. Munye nomunye adlala irole yakhe. Kuthi nakucede lidlala lona irole njalo njalo. Uyabona njengoba ngenza so isandla sidlala irole yasizinyawo zikubhalansisa umzimba wami ukuthi ngawi. Lesaka left sibambe imic. Amehlo funeka abone ayenze eye contact nabantu. So each and every person bazalwane akabe ku correct position. Each and every person akenze sure ukuthi uNkulunkulu umplace correct. uNkulunkulu bazalwane akayenzi misfit. uNkulunkulu akayenzi misplacement, never. uNkulunkulu uyenza i-correct fitment. uNkulunkulu uyakwazi ukuyi-align inkonzo libe correct. Yabona imoto nayiphuma ku-alignment musi wena i-steering sibhekele emaruni shona le. That needs alignment. Kodwa kuNkulunkulu akukho lokho. Zonke izinto ziba aligned ngendlela efanele. Yiko lokho ngithanda ukukhuthaza abantwana bakaNkulunkulu ukuthi bazalwane singamathulusi kaNkulunkulu. Umuntu nomuntu makazazi ukuthi uyiphi i-type yethu. Inyawo lingada ngisifuna isandla. Isandla singada ngisifuna ilihlo. Umzimba munye work as a unit. And ufuneka sinikeza le chance. Nakusebenza isandla izinyawo azime. Nakusebenza iso lenye iphatha yimi. Izinto zihambe kahle bazalwane. Inkosi sibusise.